fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a yebema ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi person nkofo me han uni baabi de fa fabra de bon da wudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contained double the time bi a open bi a na besi eye home estate for so yebedi wani e de wuda baabi pa because we are from home so we believe home brefie na bra bedu oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number le gu ase no krase munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na wo ye man da mpa amodin gum ya man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayira fre na ye no ni nsawoso makra ba for any ready for na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se wo pe babu pa wo pe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina moborofo onidie papa na basa so na ene di se me wo ne se o yare na ba na kache a ono amma babu a wo beda na wama wodinani adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e japekrum ene e wo se woko adidi se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu no ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo akofo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka nisia mobbo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo jidie ni mu a unso kristo ni twase obi o dey wo jidie wo a wo hwa me no wo a wo hwa me no sisi a wo me wo na me no wo ka sa asem bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku amese wo de mbeda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kase me number wo hwe makira kwa ade nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kase amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. He has been in our family. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anu mo se mo wofa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa adwumadie so. Ye nka no kure nche nipa. O man panyin yamfo nso aka no kure kire no. Sa na minister yamfo nso hia no kure. Na nanom ahemfo police fo sojafo. Ha obi bia wo fa kura me yebone am hia no kure. Bo me ne ye nka no kure wo man mu. Offa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai offa de mo sei. Jadi ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no etim beto yakunadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awrade nsani na da bi am ka twem se mo ni asofo na chi de ni abeko prophecy no wonyi wonwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yes akakabo ene yes yekabi ama wo so wate make sure so be Koowaa adwumadie eye adwada ekosifiada na be de mu host dan Mamu nyina kwaba edemaba Koowaa adwumadie so KUMAWOOD TV every sabre ekosise no ngoche ebebo. It is absolutely stories making headlines in the world of showbiz no yabobo no ebe to be apito so ama wonso hu de eto ade ncheche e wo wiase afa na nyina anobe yemfasda e ma obo ade no waya ade wo mana dom no aso
so yeswa na puse na ibetwa no nya ya hode nya ya ho fanyi sika enye din bi ekran ne mom no nadaroma midin ede Diane eduhene nadaroma yemfa seda ema yaboafo a abre biara no wonomo eso yasne eme ko adwumede ebrel as the pc enkoma odi4 nanayeboa o japekrom awase odi hye na adwene mo eka no kasa basa dress basa wo utumu so sene enoma esi ekwyidie enoma ya tochima ewa adwene mu a baba situtumrika na fasa wo de hye no bre no ewo japekrom na odi no bina hahaban dunsi no tehini ebe sane yade ama wakoma etimi ato ye mefise adoma chede no boade na de ache no afei no emobrowa enyanka ekrafo wonmo ni bie ye obidum bie papa ise muntutumrika na mumra japekrom na obeye mu nyina emwa ose wuntimi ma japekrom mpa ahomatofo na da screen so no fa na chese frɛ no o frɛ na baby a wo bia no se fata se wo so bo akache na obeye omo a obeba maba be ne sa pepepe ama wo sunu timai odedede saso ene e as the PC ebema home estate and block factory home estate and block factory say open blocks e dey ayo store dan open blocks e dey si dan open blocks e dey bibia o dey an say bedan wo no opa sase ato abosisen ba ko mienu bi esiso a fa bedan home estate and block factory open dan rent 2 bedrooms apartment 3 bedrooms apartment full house ni nyina no fadan home estate and block factory one my crowd say one ebe ma obi na aboa ama won so no bibia opesa wo ye no etimi akototen e dia ma wo ma tira kwan ewo Atenga junction wo mo ne KUMAWOOD TV na ewo dan ba kom in senti from ahomatofo na eda screen so no na chese nkomo bia opesa wo ni omoje no one my crowd just to assist you as usual. So sika no enso a wonom so be payment plan amount na chese what teacher na kakra say eye bosumi no bosumi ensan utie wi a efia abayodea asase abayodea sika na wanya no sebie so mesreme kan enfani nyina ntwewanum enfani nyina andresse ne mum no kai se daachi e wo se nkra ne baby da wo se busa ne baby da ne senti no wo be pass asase na chese wabo 16 ba ko mienu bi asisi ne bi sase na japade wo he a wan ko yintade ne mpaboa ne wegi fi se no de sebio eya na ko yinra ne mum no efie ena esombo enti fra wo mo na one wonom entwetwe nkom anobei wonom ne aboafo a wo mo tabri wonom sika twetwedie aso yasne ema ye de ko adwumedie ye ebrel yeshimi live on Facebook KUMAWOOD TV GH. We are live on YouTube KUMAWOOD TV. We are live on Samdaku's initiative Samdaku's TV also no yeshimi so live those of you watching us on Facebook live, we say thank you for choosing us, but at the same time no me just say obe like your page, no be subscribe, now I comment, now I share, now I front so any be share. Quickly, my motivation for you is as simple as ABCD. I want to talk to you about determination. Determine. Say what think it say you obey yadi. Sadia ne young quadia medofo tokosonaye. Inipa bebre was as we so they can't determine. That determination is not there for them. A juma crown or pesoya will determine typical crabia or say I can't do it again. But if you don't do it, how would you get there? You should determine and do it well, and trust me, success will be yours. Our any crowd one determine think it is say Bibia ain't me and so smooth. Bibia ain't me the and farm out. Now one your dream say this is how it is. To me determine say many ram say me worry no me worry. Irrespective of every situation that will come. Papa more bonny more could so I saw them with dear. Why don't you determine and take the man the way you know he is and take the woman the way she is, and then of course you can marry. Relationship nessa and for nessa, you should be determined to embrace whatever good, whatever bad that you think you can correct, so that you can actually move on. And okay, about the encounter, na bibi away you know, and say papa and quiet dear, or my determination in your juma. Let me sink it in a dinner painting, let me send a bear or bedroom. Raden can't home be
se kakra maken obeye ne sa fa wo de hihye de wo ye bia se oda on paso no ye din na ka che won so okay asema akosi aka che ma no pay die mediteme say okay I will try I will determine and then of course keep moving and trust me you will be there Bishop and that's why you boko BBI obari ada o ma meti apopa pampers no abo wanu ntina wa yedin na there bia okay when you been in a chatting kakran ma start bibi kakra na me start ya na me very quiet say me started in commercial wa say kombedo bibi there obari nyankopon hia on kan on onye okase o da bia adaje aya o se no afin so awrade onhira radio man oda bia tu ho ache ode betu na ho che kenkan atwe konkroma awrade asem konanim afi ahefo da bia do mo gemere ese adaje no mo hwe ye ne yesre awrade nhira de ma won me kan da bia se dwumadi ni dooso so obi no wa onse na fidie so ode to a ko na oko multi decoder no so na ahwe tv sa hodo a yes won se awrade wa yebi awrade nyankopon nhira sa afo ni nyina ya ji akunya sia ne Beneza da ko ya dom ne sofu chief utumu se ya omo ohwe ye sanso na prophet Isaac Owusubempa ono so da bia na fidie da ye okoda da mai na akura manya de na me onhira no na fe awrade nhira mini akosi ademfo ane me bra ebo bia mo bia Mr. Ebo wasemenchi a oma no one senior contractor ko fijo me hu se na mi si fanchia no se medwene ho a menti ase awrade onye okese na onhira ye papa bra ku America ade che me hu so online sa ye mpo ye wonko so ahomachia no Fred me beduro wona awrade nka ho awrade nhira no na fo nhira senior contractor ko fijo no kasa sesi Edum Bishop read condos ra onso fidie da sanso na CEO of Anita Hotel my Anita nso ehwe ye nyina ne di adanse ese entitiri hwe de na ese dumadi na ekonomy awrade nhira safo nyina na onye omukase emfa maye radio late boom to da na sanity TMA chief nyina na ahwefo ache sa no pe omuhwe KUMAWOOD na say home TV enim say oba de na domnti bibia eboko Diane bra bi so hwe e friend Kumfante o Sereboso e wo atwomampo ni a okay hini kwaso ti Kumfante wo say ano pe ye chia opa o trankawe se me ko school otos oh ya ni onim ho trankawe no compensate no akọ anyina so no akọ Sereboso okay Kumfante ye chia opa me wo fatufo nso wo hwe e wo ofori kuro me wade nhira na ye ntia Reverend Dr. Martin Kwakufajo e se di o hu mi fufuo sugu pa me so be kan ti unim na ma me pe nyina Erwade nhira bra kwa so no nyen kese oh fish we dem pa mane de ya ho na den me ka ba ku kra no na me twi me kwa amane den kete no eno na me didi eno a me de amane de ya ho na den no me ka ba ku na hihye shimremre no me twi me ku eno apa ba na matna setting kon na me buka you ready are fabric me cover me ready and obviously the answer me late since you say we are then can jam the share radio think am pon 5 na ka ya ya ba ebusia for you better mo se bebre say mo television and art was straight away you call your first story making headlines on today's Koowaa Show and it say during the week and I say over the weekend a whole lot happened especially concerning yenuamo Oyerepa FM Oyerepa TV because of Papa Odike ekwatena so na nsem bia okan ya na no mu nse da bi ne kasa no ankoyi na no nam so ema Oyerepa TV Oyerepa radio wonom na nam ka se da bi samo be pa chompa mo acho pa no age se moto TV nim moto radio nim na afi no musa akọ na moba na mo be pa cho ni yini wusa chopa no emu odru ansa na se na nanom beji atumu a wo moji tumu wi a afi akwanya aba beda ho se mutimi etu amodwumedie so well essence na nanom kasa yentimi form no enwo form nti no ora sometime a ene ne squad
one ne mpanimfo wo mo kom board meeting wo mo tena ase e dia bobo wa aka se pia nananom mo nkwaso de maka na yebedi so eno wo mo de o se eye oyo e ma chese Oripa TV Oripa radio wonom echo all from Friday till eye endra ejuade e na wo mo esanso kopie mu e wo menhia palace na mo kopie ho no sebie son sebie nyaado esanse mpanimfo se so oba ne tu na so a ana oja ne nan etu na so sebie son yen twanto ntwene na ye pepa ne nti no nananom etimi agi ra sometime the general manager eni mpanifo nyina eda Oripa TV and radio no a chopa no atum mmenne ye bi wo mo se wo mo enyo mo adwuma hulala yen hwe bidi na yero for what happened in respect of what was said at their studio. And we came in humility to plead with our Santemai to pardon them, to forgive. And thanks be to God, they have accepted our our request. So they've asked them to go back and work. But they have also advised them. And the advice is not only limited to them, but to all the press houses, that we need to take context into consideration. You don't just allow people to come in and say whatever they want to say. As moderators, ensure that people do not implicate you in terms of what they say in your stations. I share that with them, and I think it is a very good thing that the press should take into consideration. What was going through your mind? It appears you had a tough time today. I did not have any tough time today. Going forward, what measure? I did not have any tough time today. We only came to plead with them, and we knew they would listen. What message is this sending across all media? The message that we are sending to all media platforms is that be circumspect in the kinds of things you churn out. For what happened in respect of what was said at their studio. And we came in Palace, Enra, Papa former, Peace Council, Penny, Papa Santi, EBPM, na Odi anymore, a patch or Edema, Oripa TV, and then of course the radio. Nation's uncle. Don't have any uncle punch down. I don't know. I didn't show me. Uncle, on your moccasin. Oh, does wrong qua. O Madame D. Sabi ubi eating tinti becachos and maybe. And I had the Bayaminadi I am. And so Mahon say you couldn't pay him for. At the Nidia Sefata. Atum vanza 3-4 days and sasanshi ejidi ye se okwan on be kwa ko monim na abrantie no so no tetene ye beka so mpe ba bi nwira ne ho odi ase and ho mo afri ne ho se be bitima koso abone ho so aye adwuma ne biem nyesa so de no si wo passion de ye na adwuma no anga wonya ne ho sa biem in terms of be empanimfo bi hu nkomodi a aha ntino se be ho mo sunsum ne ntunefo na won pe ba bi nwira ne ho no nsan recover biem se be yo betena sa se de odi ne dwuma fa no obedi afa me de ara bi ameka se nya se betafata no kula odi keka ntina me afro mo manhia na word bi a wo hunu yesu aha ne bi akofa we ne di aba de no nsi kwan se be panyini bi ya ade bi na ensem fata untimi mona man ye se abapade a wo ye de etia odi ase ewrade ma ye kwan se panyini kura ye ntunefo de bi betuma ye panyini na ade a wo nim senye o so tunefo popo wani nchire panyini na be so tunefo no ne mum ye tunefo se ja na mrantie so ayom se nuanom 1 Timothy 5:1 enti se ewrade kura boye kokose di a ene bibia no wesi kwan se ukrom hene ukrom president MP ya ade bi na nsem fata untimi mpromte no Kristo se ye tunefo se wutu obifu a yenka kasa twitwire nkyire no odi asena asintie makasa twitwire ni film na futuo mu hia se fata no de mo a megidi yi se beboa amane ma akoso mumma ye nya ye hu nhia ya mumma ye nya ye hu nhia mu da se de ebinum enya nya ye no mumma ye ntutu ye hu mumma ye ntutu ye hu fosi ye hia mu a ebredodo a
Imuhunu se edane ben. Ebredodo ebehunu se dane ben no. Ebredodo ebehunu se niema na esei no. Ebredodo ebehunu se mpanyimfo nwa fi won ho no. Yentutu ye ho fo. Hebrews 10:25. O kansa no onim se mpanyimfo, mu onim se nkwa wo se yentu ye ho fo. It is ye hia mu bi afutuo na wo se epie. It is me program na me invite dom bi ne ye be hia. Wo se afutuo na kwa abonten. Enye kasa twitwire. Ehunu se betima aboa ama niema akotote di amaye. Na me pa chose ni di mada. Papa Methodist for peace council former papa na Awurade Nyankopɔn nhira no se ade bi se Mr. Asante etimetu anamo edi animu akosre ne ade atum but Mr. Asante sra wasre ya yagitum no kire se o panyina o ka biom ne nipa bu no se be manhia obi afomo mo na etimi di animu no ye de chede a kire se o respect mu oduru amesre wo sofu Mr. Asante abusa na ni die kwa so se nia no mo kanzo ye no kro mu timi se kire na nanom ka kire o mo so anim se mpacho arepa muchonko anankasa yie na sede galamse ni isuo ni se ni ade anu so ani die kwa so mesre mabisa se ade na mo nso mo ya fa ho nyame asoma ho katambia mo nyame asoma mo mo kan Awurade asem ade na ama Awurade abode eseye no sede akoro bi aka wanka ni yie okogina mapacho amanse sofo panyini wiye mpanimfo nso bo mkoko omo ni bo nso ni nkura ne kan kuro baabi wo baabi edabi baba omo meka kasa twitwire biem omo timuso atua akobasa na de wo ne kase ebere kuro no de esre mo nsore otim de tato maame ana ade Onyankopɔn asoma no ke Onyankopɔn onipa bi Awurade soma wo no ka Awurade asem John 3:34 eti Awurade nsem papa chese ma yense wo no Awurade nsa no nyuma onipa bi a wose ne Awurade aye na Awurade be se no no okọ opomte wo mo obo nkoko uma wona ni ba wo ho so anase emofra ne de na akodi animu mi ehunu se wa boa ma se be ompa panyini chew na se na ni diem wanka onkomre diem wanka onkomre be sa ne okoye nfa so ama so ye wade bi wa Kristo fa so de connecte se be ya betima kodi sa ankomo ni bi oti asam na sintunya be wurama manukura bi nadi no obi enya ne de wako wasro maji atum wabansa so biem we minsa da minsa ye nananom minsa mfata se mujama ni mudi nkomo yi nanso osoro japade de se anani anka de se ye ba nsuo ni se ya mpa ne mama bunu bi omumu ade etimi kaka sa finti am tibisram ya mama mo so na de ejo mo na akọ yentia na so fopani bi nya asabe na na adodan kwa kufu ado kan ne opezo ka kire no odi ase se muntimi makase ye mema bra mu ni nka bemu usia panina na so do kakra so ne so minyi se ni ntom ka to so nsu twadan ana asabe a chopo na afede ya atu na nyi ntom biem because so metuma bu so akura afom facha no a sabe to wono akogye mu ni enu ntam dini ono so ya anya no so so kire me ka kire no na weja okosa na ade nda so dawa e kiri babu so sore o meka kasa fi go no a baba unjin this sebie son sebie nyado because of said the tempers are really high, you know. Ebia no on can pity maybe over can cook much and you know can the many cans of can pity no so ko ko serum se mesremo abaso india na sem ono so kan ho ne baso you know india nka yakuku ma sem kan dia nka so no mu fa akire ko patro se mesremo we de mo ba munya amanenka na nko amagini di social media ni ye hunu so ye bi ibe nwa so ma kwa mpana nanom de achom na pie mo ano se so fupanyina so masi na wura mu ko ye se de maaye mumenta waya ni public no e se sa na ye odi asem na se ye wade bi okro bi ye na hintaye mpo a ye nyame kon mu no wade de ye ni public odi asem na se ndo ka bi che David waso wo de afo bi yire no okum ni kunu wo ye na hintaye na me metua wo so ka e wo public ama nipa nyina hunu se petem ne metua wo ka de onsem bi wo a e sunsun mu nsem ye kan underground e onsem bi wo a ye kan physical mo bi hunu se asem ye se na tie odi ase na fin kranten free won kranten free da so bumanim tia ofi se wo bu Awurade anim tia wa fa hit ni yuri ayere ayo yere se Awurade sie se asafo Awurade sie hwe mema boni asore wo fie na abaoso na meje o yere no wanim na me de ama o yo ngofo na woni o yere no ma de da pete na woni o yere no ba de da pete wiakete efiri se wo ye na hintaye na me de asem Second Samuel 12 verse 10. What you say? Omani issue say nye secretary de yin na de ne hu disade ne ye tu hofo a ye ntu na hintayem. What you say? Enya asem nyina na ye kan petem e de megidi
woka osenkafo na ebeka kyerɛ wote asɛm na ase mpanimfo bi o masɛm no yɛn kan pete mu saa ba wade bi wɔnya pie na ayɛ wiase ni nyina de asa na edi ne nkɔmɔ na afiri ho yade bi te sɛ hintasɛm te sɛ nkodikadie yi na mata yesɔfo yɛ hunu na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ mpanimfo a ɔnkɔtena kode ino sɛ ɔmo yɛ leaders ko bɛkɔ kokom na ɔmaka awedi akora bi a wɔnim na asɔre aka nipa no mawie di ho ade bi a yɛtriti ne nipa mu na asomdue aba na obi afa ne ntoma pɛfra di mesre no saa yi no nko ade ɔnkɔ connect nka ho ɔkɔrɛte ne ho ka ho a nneɛma bɛyɛ tɔte de amanke yɛ kra ni bɛgye hu sɛ wababa besiesie ade no yie ɛde amaye yɛwia na meka kakra kyerɛ na nanom yɛda ɔmase so mo hyɛ ɔbɔ so mo nkɔpɛ ne mu oduro ɛmfamra na ne mu oduro na tima mo matwa case nim yɛda ɔmase pa sɛ ɔmatima boa wɔn saa kwan so na yɛsrɛ na nanom biem sɛ asante de yɛbu yɛda asante de yɛsrɛ adan saa asɛm na yɛkɛseɛ ma me na abufuo ngyina so nti na manka bie no na srɛ me wɔfa asefoɔ no obi fom na ade bɛkyɛ na ade akyɛ no ɔmfa nkyɛ no so a twinaso mu wuza ade a wayɛ wafom asɛ wo kyerɛ ade a wɔnkɔfa mmra na aboa tɔ yɛm ne deɛ ɛbɛma nkɔɔfoɔ akɔnya amada bi ɔma kakasafi na ɔmde nemu odu aba mete maa me yɛm hye me papa gɔna mi sɛ ɔpem so ɔna te saa akonnwa kɔkɔɔ no so a anaasɛ betafa kyɛ ɔte sikadwa so a ɔnka saa asɛm no da baraba saa ɔpem so ɔnka nkyɛ sɛ kɔpɛ deɛ mu odu aba brawa wonim sɛ wafoma wo sɛ ɔsua nyansa ɔpem so ɔbɛka kyɛ sɛ kɔnɛ berɛ biom sɛ betafa panyini ka sɛ mini a lot anana no mete ya ne so mo se wokɔ a ka wo ba wodi dibi ma mu oduro na sa ayete se enne metima ya ni amo ho akɔka kasafi ma kɔ hwehwɛ dibi ma mu oduro aba na afi na nanu magye matum esa ne de akyere bi hye nkyiri mani tirim obi yɛ ho kro betima be kasa tie sikadwa ne aka kye so ngopɛ ne mu oduro ɛtɔ be matem mfo ne hu se nye ne okura mu ne hiaye ne mu masante ne pɛsi e protect na sere mani di manka se ya nom de akyɛ be ho de etosimi ahye me kra besi na da so hye me asante nkomo wo hunu dia bia bekɔ akɔpie nti no ya me hunu ne ka me yam hye me papa ne ni kwa se pie na nanoma no kɔpɛ ne mu odumra ti ne ɔmo ka nya na yɛ kasafia ne mu oduo ni nti no ɛwɔsi etwa so papa wonyi ni se sebie so bi e kwan ɔmo fa so ɔmo kɔ yinti na nanom so e ka kyerɛ ɔmo anti na me ka kyerɛ sɛ sɛ ba ne sa amamre mu no yɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ kɔbra biem edia no no kosusu mu che penzi akɔ de yiko aso de de na kɔ ɔsi bi odi dwan keto ba akɔ atɔ sɛ hwana kyerɛ za wafuma konya kasie sɛ okɔ adi dwan kɔ padi e bi sɛ nti third person kɔ na betu sa afo no anaasɛ nka ne ɔte dwom ni kasa wi a na hemfo ni bi yɛtete hu ni bi afa akyire aka dwom sɛ na wo yɛ ade sɛ we na ade ba komiam bra sɛ nti mpie wo wudi asɛm no ano wote asɛ that's the reason why nti awo mo hini ska ɔma de si obi so ɛkyerɛ nyɛ na jiska no ɔhi bi na ɔtɔn asase jiska ɔmane si nkɔfoɔ bi so na asɛm ne ba ɔno atimi asa adi kɔ wanyi sika wodi asɛm na ase nti ɔhene ɔno aso sikam na asɛm ba wontimi ni na nhwɛkyerɛ de kɔma wo hen foforɔ na ɔno hwɛ di mu ntɛm asɛm ma mo ɛti aneɛma bi wɔ hɔ a sɛbe ɔmo nim amammerɛ no megyiri yɛ sɛ mfonso kɔ ɔdi ka nhyɛ de mfonso bebree na aba a yɛka sɛ yɛ follow trend na nneɛmɛka kɔ wia sɛ ɔpem so wɔ ha ɛnsi wodi ase nti nananom yɛ respect wɔ mo respect o ma no fuma adebro ibo mu ase kasa amesra mo fa asefo na nanom se amamre da ho no ya mo me montra ese nkura nya bibi gina so no mo de tietia ya nim ti mesra wa ani je nsa dansa ya madwuma na no ma ye no ne mo mietutu osini wo mu de ni se me kasa o mani bebo mo so ho no ma korati na bibia etima kotote de amaye o yede pafo so no mo mutiri nkwa so we adwuma no ya 3 days 2 days enye easy e musika wo behore onra akoba nipa so ni omunyo omu biem medikia ka tom se wo sunsum implication eto omu ho so mfasa na mo tuo ni nka ho apana okopa pa chomo mo no na so ndi ni chom straight ko ekobom paye sra wo soro se de ohu omo ba na omu tumirika na onfo omo nto aso because ye fra yin fie wo adwuma ho police che wo adwuma ho me pa cho bi e wo adwuma mu a eduma adwuma ho ti masa ni die se omo mpesa na mo no suntu yesa ayete ha se de no mo hiti no ye nyo mo biem o ma bre nso de ozo mtimi to aso no mo didie ma dwen kyerɛ danyan wakasa pia sa pepepe na so so tifie na sa wo hwe na wo free se bio obekwa akoka kasefi na wo pie ho a ebia ode na oti ayeya ya ka nto se kopede mu do ba na ode odu a wo de ne de enyensa enti emfa show trim pa so oti aso obia niti obia ne sebie so sebie nya do hyebra ekura no enti wo de oti fie a na wanyi afofra wo de afafa menhia
The one I'll be say you. Baby, well, we're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdaku's initiative, Samdaku's TV. So, yeah, live. Couple of messages are about so far. I'd love to chip about 2 or 3 in. Of course, I'll drop my second story straight away. I have this one from Brante Danny Boy watching us from Obuasi Brante Clothing. Thank you for choosing us. I have this one from our French brother that says bonjour Julie Diane, bonjour Radio Man, bonjour of course of farm. This one is from Samuel Ade that says good morning to you all. Good morning to you too. Thank you for choosing us. I'm Uncle Boy Steve. It says that, Madam Diane, you know that each day brings a new opportunity and of course a possibility to take a step towards your dreams. I wish you guys a happy Tuesday filled with abundance, of course, happiness. Nation's uncle and Radio Man, I salute you this morning. Saratu Seidu says good morning to you of Lumba Radio Man and of course all your crew that work behind. I love you so much. Keep it up. Watching you live from USA Bronze. Thank you. Joe, okay, I'm going to skip this one to the next one. I have this from Aluta that says that good morning to you, the nation's crew. Good morning to you as well. Aluta came back, say God bless you all. Much love with a lot of love emojis. Thank you. Heavy duty say share. I'm skipping this your message to the next one. Good morning, my sweet Diane. Of course, your crew is from Ifwedu. Ifwedu says please kindly share. Well, straight away, this last one is from Aluta Noble that says that wisdom it's speaking. Echo Edema, the nation's uncle Bishop Lumba. Okay, the other told ya and say Sokoban Wood Village for almost a demonstration. Now, Sabia's on Sabian Yard, one more botayantia, one more idea demonstration and say a kind of more and I think say a drew baby, it's not really fixed. But I say baby or no ma, I start that intimate to us so now a crop for Eke can say Sabio a year the main kind of say Sebi Sabusum be or ho, say shrine be or ho in tea and ama a kind of one more a Jan Hostana, one more demonstration say it is not because of the shrine. But then Yanko share one more video no. Naemra. Stay with us. Last week, you was original minister at press conference. I say, yeah, power, more than any single lady. Now, your culture original minister, no man, penny, says Sokoban, and it's Sokoban crew, but I said, yeah, you're better as yet. So he said, young to know home, I'm on your dog, never do your fly, and yes, that's your offer, singing your man, and Baba, say, yeah, you classic one, show my ear single room. Young people, I'm a police officer, catch your voice, I will know, and your voice.
Kobai. Then you are Abama. Yes, yes, I could find the free education. It is a Kobama, yes, the assassin. About Penny, so many secondary school. Secondary school for the Abba. I was calling them a bina. So Kobama, yes, I who said, and Prana said, your mom, it's a community center, and the man, and Prana saw me down, nobody else in school. So Kobama contribute to say, Ghana, my Becoso. It's a good father. About for a Samo. Never boy, you're quite not telling me. What if you are Ghana, so ever calling me? It's a Samo. And say, so Koban, I don't watch it, I don't watch it. And you know, I'm saying, I buy, and I'm Mr. President, they teach it as I tell me, fine, I will, and Yantis deal. It's yet your funny side be a buying real free so buying it, you know. To make dear Eugene and this dear and in Kayana, yes, I buy it to any measure so by no more so by more, or fix your road, my this surgeon, you do to me. I know bonus. Okay, the representative said, I can't mean as a general say, you see, so by phone empty, say a bear, Mopanama, Chester, Mubusu, and no account now, mine for any so, Mobile Chama, said your mom, kind some minimum, or man who say, and free yang. Na yensu ya tuono sebi soko ba yensu ya pade pa ye pade efe ye penkuntu no prayer woman say wo so me de osini baby enna me gidi sesa aban ebe ye kwan a enye soko ba kwanko ne first DIC wo Ghana mai mana asantimemu a me gidi sa aban ebe ye kwan a odu baby na aka obeja pade a one ne betsanse aka compensation wo say eba no esefata aban betoto na se kwan ade mama manya kwan ye na mpuntu abako abam ne ya betsanse ya bibia evaluation fo aba ene ya am se kwan ye hu si ya ye fi aban e ya betoma portrede edu sokoban ko dia ye na sokoban for ena omodi omo district ye ato by aban elim but trust me so free I think I just na ko juda ban na wo hwe baby e kwan na si e wo sokoban ho a ha dwene na nso sa ta ka ho dia it's not papa Diane Alari Nyankopon hia sokoban fo great na onhira aban na onhira contractor Kofi Job I think say sa kwan ne de Kofi na okay tu say de ono se ne kwan no bie mu kama ne duru ho nko na o maka ho na be da ni Mr. Ebu adi nkoma hu reason no santa mu pia bonten abeka sa akira aban a o me hu se bibie no so bi abekwa ase no na bibi wo ho enti ne me da ti man sa na da fu mi nyomo ane am wo no maka akira mo na oba be na wonim nyansa cha meme wonim kaso oyo hema o oyo hema nti ana adwene mo du cha meme ni nyina hu se de meme na beka sa oba wo se ya de srede e na ye sre meme na de ade srede ni nti o mo bo na adu din we na menim se so obi ye panyina wodi wanim e fra no reverend e fra na apostle e fra no opimso e fra no se be president na wo ya ade na wo mpa na wo pa ade afi no se sani din na da ne so nana dabi ya na de no tinipa ne to a wonya ya obi wanim se o tan no e ba sa ne o ye no nsa nkada ani di ade be ka se ni bra ne di aba na emum nipa ne din na bodi ne title ne de o de man o to anu aye proud no se no kra ne man hye se ne ya mistake because ye bo abodi na ade aye bo ho abodi ne ntimi nye ato ye na wuro de se ne nya ni mampani ndi so ni mampani de o de wasem kotu na ni ma ye de de ade bi na lucky obi o so mo ya abufuo na hye mu nti na mato akone so what you say the excellency na nado danko akufu ado our president yes rawo ye kwani ti se ne oba hin makasa ye to anu amen dan ye so na me komi am president ona me mana futuo kakra ana se road minister mpose ti wo hwe me ye kwan kama firi Atenga junction aye ne kama sa ya ndi ho ya asa bubu bai anu yi se ba o se ne ya se sika aye no di na mfaso be na ba ne aye ne so Yonim papa na wonya. Onipa bi a wonim papa na wo hwehwe ne ye no. Eye bone ma. James 4:17. Enti ya besere no. Wo so oba no betu wana moto aso. Odi oni awuntim no monko ho na anya ko wo yie. O se adwuma ye senior katua. E ba se ni monyam ni ya waye nim.
Itimi anto aso ye se odu sokoba ona ebubu ba se jamna da no nti ubom geni na ebuko enu se moma ye no na mo se ye small fit bi a ebe pozo Ghana ska ebi 500 million ni ya za akwese ho kakra na ebubu no anke de to aso ye nti di obegina akoduro wie edu nipa bi a wo start ade na wo ya akoduro wie no wo ene ye je wo Matthew 24:13 ya wo fo na nanom on from na isi from said ya baba ya soli oba hema asoli na ye wia ya sanso asre kuro no so omo so omo nkoso a demonstration de boa na afi so say aban no any road minister won tu anamo na mo fa asi confusion si kwan so e bibia ntumi ka masum die mna ho kakra na wo fa kwan so no oni ade o doje ko boase a se sie no akodu je ka kase nyina fa ba ho ketu bi no etimi ma traffic sa na dimbe 2 hours na ntimi nkross so you see die sre omo no omo nyana mfa sum die mra na obia ntimi nkom na Ghana no ye nyeska bi mfie you see so a wo ko na so kra ni ade se o mampani oba ba be bibi di aboa to nhwe no nyama na asum die mra why smama say ye gina sokoban for demonstration so na ya first break na yaba Koowaa continues, keep on sharing, keep on commenting, and of course keep on liking the page. Stay with us, we'll be back after the break. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory abawa bobuano obi biara asabi opese wo mre fie na afi wo boss say bi na wo say yes ampa esu mi fie ni no eye home estate and block factory and ye dey sa ade ebrewo wo estate a ebu men say isu bonkum ni fa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo ba bi ebia na oni adaje ebia wa amono ne wo akontum o previa yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na katu asem amoduma yenim fifire mi wona wona senti no wo for me ami ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan ni sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina ehese enyem ekoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa na ba de gu ase na ne home for edis awoso eye home estate and block factory afesu biem ebia wa amanone o Ghana o pe product to product dey product eni echi product ni ba traffic wa enu ntini efe home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimemu ene nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gira mo hene ne ye list bi bia de man asase kakaka ya mitwa chiro ni nyina asase kakaka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenzo wato product ni bi o amaname o timi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skaba busuafo na mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are yo ebi kwa baba na utira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa wo no ye ni nyina egu cars ye da kubu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa bo no gusu wie mpo ne ye de kona wo gi ye di a etimi gina je wo dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho na ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ibe ma ofie ni bi efensu wo ofie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa bra de bo ho dawuro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain
don't the time be a open beer that be see your home estate for so you be do any and we would have because we are from home so we believe home brefie never be do any brefie be processing brefie be transaction brefie e behind na wo be yesha the number the go asia no class munti ya hanze so obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da pa amodin wom ya man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera friend na yanu ni nsawoso makra ba for anyway D4 na ye bo wiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mo akọ na okotie na numa asem simape na wo hu ni se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo ni mo ha ko e ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hu ni nyina mo borofo oni bie abana basa so na eni di se me wo se o yare na aba na kache a ono ama ba bia wo beda na wa mo dinane adi ko si se wo benya ahoto na wo aba bedi adanse nyame nsa wɔ ne so nneɛma a wɔyɛ buraje ne ntiaseɛ so kɔ so na wo bɛbɛ bi akɔmpae bɔde a ɛgya pokrum ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛdidi sɛ bɛyɛ mu sɛ bosumi bia ɔyɛ all 91 te bia wohyɛ bia wotuma prepare na waba bi bosumi bia efia da ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ ne wɔn nan fa namba na egu afidie ne so na frɛ papa yɛnkɔ ne hɛ odifoɔ no etire na num kasa ketua na bo sɛ wote na num kasa mpa wobo ɛbɛtɔ yɛm yɛnkɔ hɛ ne mra yɛfɛ bi nana yɛ bo a odifoɔ awuamfoɔ ba ne wɔ japekuru adom no nyame de ma yɛ kwa wɔ sɛ yɛmfa nkyɛmpa me de medwuma me dia ne sɛ menya mesom ne mesɔfodie nyina mesi mehwɛ nyanka misia mmɔborɔ wɔfoɔ bɔyi ɛna mɛhwɛ wɔ na woba no so nyɛ no nko nti ɛsɛ memmɔ wo nyame asɛm na wonom na wodi na womeyɛ woba no nya gyidie sɛ Obama na say one ka say no problem na be dey e be sofo chidi ni mo a unso kristo ni kase obi o dey wo ti wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo me wo na me na wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie mi so no ye ka che wo be yo mo na be ju nsem mi se wo be ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo be tena e bia ni wo be die wo die wo ni hweku am so de bra ani achi ni bo mo de abra na abedu ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kase me number wo hwe ma kira ko ade nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kase amen This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. He has been in our family. Or man, no cross a womb to me. Bonnie Cobbins, and most of more from any other. The Simon Amon Canaho, I will call what you may dear so. Young Cano Grand Jenipa. Or Montpellier young Francois Cano Cracheno. Son of Minister young Francois Yano Cre. And none of my for a person for a soldier for. I will be all for Kuramia Bonem Yano Cre. Bonnie, the young Cano Cre or Maim of our cover. Yeah, good. It's all right. If I do saying, Jadia talk Abana. I said, well, now respect be a man out can't function. It is a talk Yakulodu. Once what did the same for say Ghana, politics, football, and I didn't send me. Now that I'm catching the more money as of for the any other prophecy when you want one. And some agents or Ghana, and social media, Ghana, yes, I can come home and yes, you can be a man was what's making sure so the whole you may be a year a Juada, a Cosifiada. Never. As a PSMOD for and I was said the home estate and block factory for always, supporting us. We're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. We are also live there. That story making headlines on today's question and say, Papa Bia, on one wakupim ewo eye in Kanzu. And when I'm so, ama na shre no kwano. DC no yankohwe video na yemra tewa wildlife for any Accra Zoo workers no my CEO chief executive of Forestry Commission asotie say bibi esiwa ha on so tie am of me
na mesoso medimika eba no omo ebka wasem omo si omo eko mo normal rounds around 12 o'clock omo be ha aye krachi ya ojina hayi ono no aye assistant zoo attendant ana ohu se obi ewo aye inner perimeter nem aye jatano be ma no ekura nipa no na jatano hu no ti anato wo ifi se ohu no fi se ordinary eba ana wo modeno ema na ko share the protected area ni no ti ho no mo for police so by police by ebe ya no na chese nipa no aye nya media ana omo edino enam kwaso eko aye hospital aye ena jatano wo zoo na kasa ba bia mo na kani na mo no awo na shedani de jatano ba said be ya mbenya big space na umatima we mi kakra ti said ya omo aye mo no na we ya protect omo nam keke omo ba ya susu omo mpie kura da omo mi ati kura se so omo kura bi ya yi no kura omo ma bonten mpie da ifise ababi ehia omo baby a secure place no because honum na omo di nua na neko ti omo bi a honum beko ya kana kumanto ne yam omo ano omo protected na mpokura no ya ba ya kura ya beto nipa no so oda ha no you say apart from say we so ni no born ni minimum no wan kan mpo wan remo no nipa ohwe no so ba ya no ojan eko share no baby acheze muwa no kura no omo adwenipa na muwa omo amade so obo mo kwa na okopọ wansi mu a office obeche ne ba enti yebese se bia ma bibisa bia kana kumanto ne yam omo ano omo protected na mpokura no ye ba ya kura ye beto e won cry zoo no the money protected yeah there are yango punjira muwai awanya kase na amwai nche ewa cry zoo maye omunyenche yes because jata de banka adene se obebe wiase di wani be hunu bi omuye wada ni ma ti baby aya omo wo no wo a be hunu bi amafi ntu be da aka se mahunu lion untimi nka chire buku mu die ya eti se mpanifo atimato na ho apebi akipu om baby protectom se da chi bi njirima ba ye lion has a day ye kan kom do mani be hunu bi bible kura ka jata asem ohini hu ti se jata so ohini bia ne hu ti se abo jata mu bomu na oyi na bufuo ne ye ne kra bo nipa bia wo yi jata bufuo no ye ne kra bone wo yi ohini bufuo no ye ne kra bone edo nipa bia wo ma jata bufuo a wo kra na wo ye ne bone bia no be wo yes abebuo kasa no and bible kura kasa ohini hu ti se jata mu bomu dia when you read this scripture akura was so ask you questions jata ye den ya okay a lie na so se lion na ko fa book ma chen na ne huhu ni sa mu bomu no be da hunu no book ni unless ye nya ba bi ko kire no baby ko ni ya ye dan ya to fan so ten kire se oni pa bi aba wo be ka kire na abo na ntima anya obone we ntima hwe bi akọ umuza sa brante no ye de timi furu ade tintini ko simu ema jata so ne pan achi nanso okwan bi okwase afa so okwan bi nipa kwase afa so no entiase bo no o ka tire nipa nyina o yamma nipa nyina hu se oyekwase ampa oyekwase a da wo so ya ne de na oyeza o yamma ye hu se wo kwase a ya to fanso ne dan tintin ye pe okay abuano dem se akato so ya wada ni ma that's the reason why ya to sa de no yeah jina chire woni bi e de na ka ma bo ade ko minitom e ma wo so mu na ususu se na okowia na me de magimadi wan ko wia so bi o fie na ne kon do so oku ne ho so obi timi ko fa ahoma ko se no wa konfu de obi so betuma kam ko to jatabu no awe me na mawu
odi asem na se nti ono ne wadwane no no enim ba bia wote nti ono na nim reason why india wada ne sebe ne nkwase esu edi ama aboa yi aye ne se ne awaye ne na me bom nsem ma aboa gata biem o ma kire se o mo wodo na o mo kaso o mo paade bia o mo pekosi awieye onipa bi timewo no ato ne ba jeje mu o se gata wo ya onipa ekọ ne ba ho ne awaye no wa kire ne se the man hu hia won a protect man because awurade asem se ma eye japade ma awurade de onipa bi odi je obi so ho so yie ndisa abo mpa ya ne de so abo ho ba kum nipa wo ho de a ene eye nipa me toto ma ase e ka bibi kire yen awurade ajapade ne ma she awurade na japade ye ma ya fruma ba ya na ya fruma ba ya katua 127 verse enti jatane se onu ajapade awurade de adom no no ma wo mese no obehwe wa protect ajapade am wo so da hu so di jano no wa hasu yie dise ne wutie mi na so ato ma jeje mu ma yo junkies o manam ko ayi adumu odipa wo pa odi nkofo de om de go school se mfa ho a wa sorry address atuchi bato ba ka ne maame so maame ne tempenten kwa ena e kasa kire wo no abo ni po protect ne yemu ade I love this lion e kwa ko bona baso aya ade ne na na yeah wakum ni ba no da me ye bi na maye ne me fie wow ye pa etone ketwa na maye na no hume yire hume ba wa be ba obi a wankra me bia me de ne mfa me ho oti ase because am one me very loyal omo ye mu obi a ye mtua bribe ma omo ebia na akwa eko no okura na mo so we da wo nam ni nyina wo mu no mfa nchewo oti ase da bia me ka se mo aboye ho ban che nipa emoa omho adini che nipa mo wa akukodro che nipa aboa ka so odowa no matter what onimsi ekura tu ya tu obewu bo be protect no na wu akọ hwempie ko won se kan won fie buja se no woda wild animals ni bi go what say bulldog nom ne ya yesi yakọ na security kurada it is a sheshe won bon omni security ya ka betuma fre bulldog na ka chense meba wo meba koda na mekumu masa oni ka sabite yane masa ache se minya da na me bia obi obebe bia ye kromfo no eno an hye ni trim no tu wana mo enti no aboa jata no aya de da panyina so ka se they are protected dia dance se moa no hu hia papa kura che nipa na wawu no to ma protecting yes we are starting practicing the American people as abro fo no moa hu hia wo mo edinya me enhira wo mo na ye intimamfo ye nti ye gimi so mi baby ajatada udi sika kan ho na salama mi 50 feet se me ne interval ko amenko obi tim ko gina kanta no no de se wura o se beka he no atwe beka aboa no so ye smart chen bo wa se won sana kodi nanum no obubom ko no no hu se pam edi aguro bi wo wa ye ni recent na me hwe bi social media sa broni ne mana kozu eno hu se jata na tene ho be za hatu atenga junction enti obi gate ni ginam jata ne ba ye so apie we na jata no no so no ba ne hu na ode dan ne pa ne he ho na aboa ne beto oba no so ne nan mu no otwiri kora na magina gire kama na aboa itene ko so woni mba bi wa yemfa na ne agro obi so ne nsa kwata za aboa ne si so mu sei otwe na aboa ne so otwe kam odi ase ye wade bi wa yemfa ni agro timi so ye kozi na mempe me ko na wo bi anyini kakra gubuo mba no matwa chedi okohe wo no tibone abusia mi nkumi filmu idu wani ade ma ya retro as amomo na za abuan na e hard so na abusia fo na wo metiko e boje ebuo mu menko me ado kura obi mi se menko ko menko ro ba bu nkuto amemiti apai ngunu ba bia wufura titu anamo se de esefata abrantia na wo ndi obi nim yese ne edwa na onim ni wote on nim reason o de ko ntu akohia ne nkwanhia wuo se ya adwen pa kwa so na o de ko ha ene obade emfa ne kra nsie yi se ne jimi na de ne tutu anamo ko ho de a ene boni kumbonefo oni nyamenko of course your next story the bro and say na watch be to dwa say your papa wachi ono so akanchinagu na enra no I think say na watch da a wo mu ediye eno nam so ema eye TV stars ekuku dam titire wo mo a wo mo ne omo etwa e oni omo twa obra ani twagu fede e wo TV so no wo mo eba ho ni ajaja but ma me do kono odimontent ma megbe so ma abo a o to say Ghana ha de kasini twani a
a man or more in them that's from who ya definitely no bony dear account no Edin send the attitude. You could see Why I will talk about it. Me kind my who said yet you only how can somebody only power yari or that taxi move for 4 hours? Why don't you want me to talk about it? 4 hours. One corner of 37. Near was me buano, Omra Maximum Pop, near Kokome. I didn't hear me ya. Wow. Now, only pay at the Neko. Yes, they had the Neko, yes, the Neko, Rage Hospital. Why not a bed? Kolebu, what the Neko, Kolebu first. Kolebu and your bed. You didn't free Kolebu, and you didn't buy. Rage in Sue and your bed. You didn't buy 37. When your bed first. And I say, or say, Papa, would you not your friend or say, or cow or brown? And I saw almost a baby, a real Papa, or no other watch a can or so. Say, you watch it, and you want the name pa, a beman or no, what that's so. Meanwhile, no water, taxi, car move 4 hours. Okay, yeah, Papa. And I don't know. Neither said, Mama Menano, only paying a stroke, or better say, obey and woody. And I do ultimate man also. Mama Menano, and now Mama Mena somewhere around. Must it be? Neither said, I did say, yeah, or buying him. That there was a crack. I want the Mama so high. Which means, I'll take here. And I don't know what to hear. And I was struggling. The Naya was embarrassing. Papa, watch what he will give him you cry. Why, yet a young professor? Why, a young professor? Obi who cry what to make us a man in the power tunnel. One more now, what's the tinnipa? What's the tinnipa? Eh, huh? Nigga said, I did say, yeah, we're buying him. That there was a crack. Come on, make with some marble, and you're saying, how to move say, and is that like a Sabia son, Sabia Yado, and ye, as you see, and I'll be kind of sweet to Moses, so no could I know that. Nations. Diane. Consider brain. A radia samse Kaiobofu or Branty Brimansana Breboniaba. Kaiobofu. Eya Kaiobofu. Ewo mranti brim. Ewo mranti brim. Ansana da boni. Ansana breboni abba. Ansana mfia bekase. Mfia wode kase. Minimu eni ji. Minimu eni ji na dum. Ansana owia ne han no. Ansana owia. Ene han. Ene wosane ne usuruma dusum. Na ensuo nyanto. Ensuo nyanto. Na ansana emuna. Ansana emuna. Ada efie no wenfo ho bepopo. Ada efie no wenfo ho bepopo no. Na marema hodenfo mu bekuntunu. Na mema hodenfo mu bekuntunu no. Na ayuyamfo agyae no. Na ayuyamfo agyae no. Se wasuenti. Na wona wo hwe empoma mu nyina nso aye won kusu. Wona wo hwe empoma mu nyina aye won kusu. Ansana dote asa akọ. Ansana onipa dote abesa akọ asasi. Se de tie kane no. Se de tie kane no. Na asa akọ nyankopɔ. Na akọ nyankopɔ de ma ye ne nkyɛn no. Ahudie mu. Ahudie. Senkafo no wɔse. Senkafo. Ni nyina aye wo. Ɛno wɔse. Ecclesiastes 12. Na ye kan nyina aye ahudie. Ansana woni powumuo no ni ewu akire ni awu famuo ni awu komuo ni de se ya kai obofo no ansa awaje life ya futuo bebre papa utim se no wo kore no nyame adumemu no tuzo aduma foforo na aduma ni mu no so still awanka na bofo no na o matam bi akọ na agine ya bi afiri ne nsa na niji ama japade bi afiri ne nsa na afei na wakai na afei so na yare aba
aya na sika da kansuma ko mu yesi nkwado ko private hospital ke de ni tu kwa abrochiro anko nya na pom de ne ayo brogu ujusa kakra obenya no ani gye ahote umfa nto ba bi beduru birebe no boza afredie kanema wasasa be ma omu yeduro ami yehunu se wabe yebie no na ma ko na yefirim no mpanimfo ni nim se waba ba ko ade oman o se sika ngurawa omo nyene masafo no da so wa yebi pen enne ne bi ni wontie support no sa mpanimfo ye ekura mo na nyene sa anko bite sa awa chedie wa yalo me yaka che ne se mpa ho ayedene obi na na du mo ni tirim se waba ba president His Excellency your president emma team poso no obetime di mampanyi no wo hwa wa chesere onim so obi na da ho no hu se eyo ono awa chenti onim ena de ne pama so wona so enso yare ye wade ato no mama sere pen mama ni gie pen ebia na mo yire no motete mo omani gie ma mutimi sustain ni ama ene se na kura beduduru mo so a mudidi mampanyi ni bi se ni pa we yare Ghana kura yetimu ye nya ba bi pamfa na nto asemwe yesema nka nkyere panyini bi ko ka no wanka ni yi a ya mfro wa himfie be fro court bani panyini ya yi onim se airtime ebesi ne ya so wokuro ye great hospital nipa kwa sabita fa be ye refer nipa kwa yesem mpani ho na be ba reference no sabidi nkura sesam dia stand na Ghana ya direi adabia ye kremu skaji abosia enso ne man ketengiti bia ebe yanka no de ni kwase ye chimo ho se ya chimo ho ebe sin dai na bire bia ba me nya ade bia friend surprise ade ye de ni si nya de nsaka ko dada no ne dada no still ye nyenwie da so te ho ji da so ba ti ebe si ye eye ne 37 si ho eye ne abesina compound kasia sabe nkruma mo praso o madwene ye aduma twatwato wo yentimi si dan hye maso obi benya baabi ada anu ye wa kumase ya ji obi ko data simu se awi mante chaka kra o data simu wi baabi obeda ndi wow ahu de ba na mo fie no wa me ka bi okay wonya baabi obeda o data simu se awi bisafo no be kwan eso wako adai we 4 hours so that's the first solid hours adai and I watch it came ya me se so no obi akakra no afọ so mo ya kakra so ma ya ni na ho kakra na kakra ye ntimi sie bi na kroni pani fo na ye kura omo no da bempo kroni pani fo na ye kura omo no danyan ye ninka ye na be ma na ono be ye bi ye kura omo ni nim ne kakra mpo no eno adam fo awasi ye nya hunu ye die enya me de nkaten na abom di obusa so ono so ne hwan na busia boni mu nka ya obeka nyina abusia boni bia ye film kuro boni bia ye film amai boni bia ye film nka ya obeka nyina obepo owu asere nkwa omo hihwe owu cha nkwa Jeremiah 8:3 so mbenya kwa pentifie ombenya kwa bodede se nipa so mesie wu akwa yie a prince abode ya ondi da bia mo hihwe owu cha so nipa wonkwa da enti ni mpanimfo yiye enti efe time papa se mo kwa brochira ade na akono na mo beduru a yenye hospital kasia bed masa na dia sabi jimi kwa na enyini wo mamu sei in fact and me who story we dey I was like hey aden wo na wa champoni eni anu mo kwa so mo sa kwa ne so a onyi di ntie mpia bonte na nyani wo massive government so but transnational breast ya ka to the hospital obi yare or superstar legend bi yare akọ wanyampa na so enti wadaka musa ama owu efe nyani wo ma ex president someone to man build this adia man ne ehodi nkenya do kodia yehunu se wo ye de benya ba bi ada o ko so mo fa nchelo oponi oda wo nyina ye be ama no oporu a wo nyina mo chiri fi obetua awurade betua nipaka said ye wo numa esitie adai it's painful ni atiku mu ni hihye pa bia matima mu bia ye mu ni manse be campaign
prophet wom so half a Jimmy no munima say do campaign no mo che ne obefa aba na di so no mu ma de pom be ba be de em obi atimo obi anhwehwe meyam hyehye meyam kwa hyehye me meyam hyehye me o me brewo me yaw mu makoma eprem amintimi miyam anopa mintimi nkama no ntum efrise tetrobento sen enkosi da ba me hunu frank me tetrobento sen efrise me ma ya jimi na onim oya man kwasiafo wo hunu mu oya bone wonya nsafo papa de banifo yiwe bi Jeremiah chapter 4 verse 19. Alright. It's a pity. Mama ye di ya wo musa se krona ye future se wa mo ho so a panyini bia ni sabe adwene pabi dwene e fa wo timam ni a to aba ho dabi adi aba no mo beto mo card ne kura ko mza di iska card asa de beto aba mo mza di iska kuro beni o man beni bani fo beni aw ko ma se menka adi o mu ye bia so nye nyame akatua de ano ahio ebedu obi kwa ne ewu na mbo so fa mbe so fa ne nyamo befam adai enye ni wu otia na se ade we aye ka ye burofo pa na burofo yite na akoso akopa bosia kura tu kwa wani wu kuba no ma no nguna za nwanza sabu ye nyina ye titimisa no ano de ano no tu nya de ni udi kakra dabi onyi was mouth na me kwa wa cha busia fo so etobele bi abusia bi so ntimi nkato mo de hia chi kura abusia bi hu ani too much santa wo ya abusia so timi cover abusia ma mu yeduru disabe metie yi me ye tv aduma akatua ne nso sa to felumba mo bra but manya dini abusia ya ho amamo minim sa defo wo ma me abusia defo wo papa abusia na kina madane atwa na me yale ne mu odina edinti panini bi wo ma abusia wo scan fa me go private hospital ani yame ni o post wa bishon mtimi nyina mu say ya de hia so masi wo dini emmo ma mpanifo wo so wo na ba etimi mpa ba bi pamfa ne nto sa ko ni ntimi nkwaso ede ejimi ni ede asanka bushio bi so o mtimi mo munye duro enkofo o machiza de wacho bushio titiri bi anim atenchira cha private hospital na ade ne ko du ko ne nipa ne sabe o mani nyankwa na wo say 100 million wono a ede ne beba wori ko tulo bi obebo obenya nkwa ma ne kra na say 50 million e de ne beba wa ye ya ma ya ne fe retenta mabo nyambe tua bi no muka retenta mabo abuso bi won ni wutu ma tutu mi nkova mo busu aji jomo de ya na me do na busu ya se jomo no bi kona demo I love the family no unsa picture sama ne papa timi shemra obi mfa phone twa picture wa ye na se apart from cameraman I go phone including the workers ne kura ntwa yes ye ye ya be mamu bi ya mo ntwa e be sinani front mu zo bia de start say na ye say abusua ne ko wu mpo no wo mo cover na chi dia na abusua bia jimi sa wo mo hu na de ye wo so mo ye e de nie udo de sia no sabu tafato so nyani sa wo che di obedi ye ni na go so no nya bed na so na titi fo wo abusuam obi atwa mfasa me de na kwa me private doctor ho another private hospital o de obenya ba bia da e say ye kura tie ye yare ye de kakra kura ye e ko da ho ma de che soleba mean kai last time I call private hospital government hospital nko pa ye ho nko di lies ye tia oni ade obi private oni amba ba you as for Ghana, the leaders are very wicked. A whole hospital like Kolebu, there is no bed. It's a pity. Ghanaians should not vote again. Yana mena me Ghana yana so sabita fed ye mu bebre yare. Ye say ya obi da so do party e pro bi opra no ho. Anka mo ma hu se ya nyinyini ya ni afi. Afi ba bi mu when NDC atenase mo MPP atenase mako fan kura bi businessman bi a said one go school da bi otima be bobra me na siniye ye de na besi so onka twi ni antibi mo ya akonta o mo 2 billion ni antibi no mo nya kwa trillion no mo di diska na ye hunu no a chechire mu ye na gania ma akoso no ma na fa ntuma pa furafofo ya dani bibia enso hwan me no ka se nya nuruso ni waboda ma MPP abo nya nuruso no abo ma NDC abo party mi yeni so na pray free tete
amede mini bibia ka mesra wale so no miska mfa bi ntu susu nto ache mo do mi ade bia ni amti bi dia mo ko so ba fira me de ko do ho tu nipa so nipa be gu anim asese fem fram kwa ma fa so ma wa ja wi enim guase wo ya so tu mama ne fa na utu akurafo sa ye musa funu ne so se tamana ne me ko ye ma no de na odua na busuam eno so ma asem to a ipatimi yi onani aya bi wa skani ho se ye duma yi unti on sheda niskasa batuni ane frewa o kasa o futu wa krokro e ma ne ye proud kasade obi odu sa pick na pressure on so ni anu fro kasabasa de basa na china bi eniwo bi emskani wona sa uni na betani ama na o yare ye fro na no akai sa ya no de basra ya nso so se ye benya media adwuma bi ne ye wodi ni kakere nti jimi so family no yanti jimi so na wan ye fire yanti jimi so na wan ye fire banyisi ani ba ekotirem ya fani die ma wona ne ya na wona ya no mo chance no ye me kasa nya datuo mo at least one day check up at least one day free ani uru se se la unya bi kwa oda so do no obi ohu ko no ko price ni passport na dey offer abi tu ne ho ye mu bitimi ya ma na don fo ne kwa homfa ne obo ne pen pe frɛ no onye we wono se madam fo pound me friends say abonzo eba because onye obo do no kwa de yeku no nso so afa ma ne de aye na de on fada ba we ni anu ada ya to we ni anu ada no ni para felice puto me tena ukọ besi utiri so a no ho aso ye to na mo biom onim ye hale ye nso nyansa ye nyansa hetiani adani abodam fo no ibi we bire twani anta the classmate oni ni course ko shema kurasi aso ye nipa ye ni ba no ko na so ko shema classmate the classmate na wo tira wo phone di oni ahom rase ba ko say ma no na asre chena na hede ukoye na tua na hede umani huru so no aye bi pen na hede na ujimi sa ka se du so bi be fiu obi amfiu say kobo kuro bi mfiu madam fu biam ni di agro na papa me nya ya na makotna ho edi enkomo ni edidi me na akua de mpwa brise na ya bibia kama on say real for say no wa betna say na say are nti nu ka say nka okotna ho na betna ho na but obi ho ha na wa ma ase bibia se na say ya boni di kakwa ofalumba nti na che say oh chon these so called celebrities I am unsia shata no kwa dem tuche mano papa udu baby a mengela why munya nchiche ho no oye presenter kakra ntu hu na anu kwehia ba kubu station bi me chia ni mpo na aseni a aso mfi me fi ne kra na mkwemba fe mi koya mi si for my house ade we hu na am se nti dey usi do ni me na mzi nti dey se me chana sa onye so de bio na nka me yesa me bam se dog ho kra ni nyina na edwuma ba ko elo de afir me ma na nu me jima no straight away me pa me ndi a kiro na me jima am se dog ho ono so kra oye radio da be oye radio so kra nche yo obewura mu kakra se de tie ni program be ncheche ho just the program nti aden ye ko he ene ye ko we lumba nti die we radio man nti die we daya nti die nti ye fa nche akire madam be se bi enya ruja na o fridge ye ko ye nim da nti o ye nya se suban enya papa enya ndie kasa tro aya epra wo china so mo hododo empra wo ne be pra wo china na ya na bibifu ya kan obi si ne binum so yesa na ya ne ado ho be mana ku so mo na fi no mo dan ni jimi papa ene mu bi be si na ye de ntimi nchira wo da ba bi e be du bi afutu fra ye nyina ye nkoya ni ba be bini bo yo ne sa pi sa no so jimi si no dan wadi ye ni o mo chi fa nya ni azo mo so papa on sa se de bia me ni wadi agrofin kra bre mu a pacho ata se area no enti se na wo free ha na kwata area na enye sa se wo kwache wo akire wo aha that is a one me point no esun so obi anipa no wuni no na se bia ni ndi agro enti wuntimi ni agro bi but the wuni no baby a wo free sanity adada na wo be di se o 1 week yes ndi o kan se munu kire 1 week na mo se na mo se bia so mo jimi bo na kwa ensewe so but obi o ho a asenia
ha drink kakra mo me sesa last story ya dey bro any senche bia na ye be kan fidi kese we say ye nua baby a o twasini one ne boyfriend allegedly wo mo wo eye ne boyfriend ofia bruch memu e be dru Ghana Canada ebe pie mo Ghana sikan ekun mo na enra no okupie mo court according to the command abontin say ababa we ko eye court no na wo hwe ne skinny bia wa hye na se bie son se bie nyaado ne tui bubom to ade ncheche left and right and center ebusua na toro to pa be ma na wo ne sikan no ebusua fa toro to say sani a sister isi bia ne ababa isi be idie e chesa ababa no kan mo nya ne ntese ono kra prison na ho labo the police beefy mpo na de bia no omu hiana no mkofa ne ba omu hiana no mkofa ne ba allegedly well in she video ne am 2 weeks ago I call you no na o say straight dress kakraka but now we shape ni we fine and we take away parking aduane parking bi na o de buy which is 2 weeks ago on the 12th and you call you and your journey to Friday 26 and I call you 26 na you call you and a Frank or say everything for say then a dress and non dress obia or that sells so then a dress and say obia that sells oh Frank everything for mum penny for be to say eba court to go to everything for any for so when you go tre na so be that sells your command and tadia ho everything for me command and tadia nti se na busia for na afa legacy dia command na washa anka we dey say beef bi animu abusia for ni say legacy no share ni nyawo mani o lemo as again o so to chira wo e o mani ade no bi an ko fugu nza na wo so to but the tono bi ni so share that so se bi o nanti a o si anu apete aso ya wo say freedom ni say obi kum ni pa wo no da go ga ba no so wanya ni freedom ara wa ya ni apacha apacha bi ti o ga na say obi o busy obi o sense obi ni ebi eduanu ya be nya no apacha obi omo papa girl no because omo papa girl obi no ko no ri go am ya tina duma ya bi dinu no na ba ko wo ni sister chuma na papa from yeah no I'm not papa no if I know abodi pedi more than 1 month me if I don't go Ghana only I'm Ghana ase let there be a money nipa me na onu anya ala da ko shella kan so ni to go I know how emotional so no uncle na ko ma say no ko ma mo ma na obi ko wi akọ papa na say we da so do mo ya no e be hold ni matter na chi ama no o je no ba bi akọ we ko ni ko obi jo moto na wada jare de plan wa oh freedom ni say obi kum ni pa wunya no da ga ba no so wanya ni freedom ara wa ya ni apacha bi ti o ga na say you see our court no abra say Sakina or Safina kono no abusia for sha se de say jino so do se ne wo si afa no ho shikshike ne to na de kwade na Safina dia akwa na ye kama ho ofe because obabi hu twa yi Safina frima enye yi urade bon na wo nyini mu no so osa ye kama asem na aba na nani nso ate we premier ni aba ya a otonta de pa ise ko bazo da police station na ma mo ko man ntare ne wato ni bi ni yebeko sabi wo wu ni akopefo fro si ye poma chefunu entini wato no de bo life na bi no de beko akoma no onse ne ma ya ne ntade to no uni sia de goto bi na so be fa na ne de ono wato ni odi be piam na chi obi de no akoma na ye saa na be ye ne mom ni omo kan na nokoro ba bi fa ba bi ya na nokoro ya da die so obi wo fa nya tade hye ni mo ya na nyo mu nyina na kwadam da ya nyo mu nyina na kwadam mpanyimfo ni bi ehunu za akono za na ya omo de omo nsa to so
ya na nipa ye de nia danse ni hu e wa asazi su ndino utumi nka no kure wom emfa nkyere ya na nse ha na Ghana ni Ghana me achi agrada nkofo bi omobu ape abebreka na mo pede omo nsa so omudifo na ba na je ru omo wan yi a e ko 2 weeks ni na me fo omo na msemasa mpanifo na wa nkra na so mo nko wase ye je ru omo da mu ampa omo kwansa wo ma ye mfa metrofo ne mansa wo omo ba Accra headquarters wo bebusa 2 duos e wa bebusa ye so omo wo police custody as a police omo wo terms bi custody yes I can as a chairman say omo say ai covid test ni omo ran nti omo nyamfo omo nko ye jeri obi se fa ne kwatum covid test take 2 weeks nti uni se metofo nya nko dam etu je chire die bibire sensi onim se die ne besie please die tumo mama ni ye so superior obi na wo mu kanti nya no wa ediya na asie ediya na monsaka ye ediya nti no obi a sabe wakwabu obi anka woku no na motuma chini jeri no na munim se sa tasu ne ba wran ye wran wie ne majeri sasa ke ko ni nyina wi anka mudi ko mando ba na mudi o ma judgment ye no woko o ma ni mna ni timi kipu ni pakro ko 2 weeks nura yi no mo ko ho video ni nyina wa no msase o mugu so da so wrane test ni pa for test mutimi frad ayi doctor bia mo ma ya sa de we free o na ne atemu ani Mansa, ya nyere na moye o. Ewurade asem se mamu na ne atemu ani. Nhwe ni pa anim nya adamudi. Na nhwe ni pa bi anim sa God awo sika. We yese nti no wagye adamudie. Adamudie. Na adamudie. Efrenya. Ye nyansani efra wani. Ne dane atenenefo asem. Dane atenenefo nsem ani butu. Na emom asem tenene nko achi na di. Emom asem tenene nko achi na hwene die. Na wanya nkwa. Na ba sa wunya nkwa. Deuteronomy chapter 16 verse 19. Na se ni odi asem oni ne tenene mu no oni die. Anome na America bu watu ogu kwa awurade be kunkum mo makoma omo mpa no kore asa ska wo nipa wa na asem yentimi nyina so na anu nkwa na mse moje na sa mo kwa studio se one studio na afedi agada no so gina so dem se nkwa na hu no masem ka which is waje atum se ne ma a waso mo ma makobo apia America ka we wa so dem se na mo kipu boys no awon kayo because ye ni mu na ye nyire nya asema ye ni da no woni omo ye ne ho yeah but look at what they are doing over there. It's really a pity so me yourself some me nya sound me nya to some na mbeka mama and to na minima na ko indecent minima urade ma biem kote jake kan ya mafa ma ye indecent na ma jana nam dia manya me edure so bobu buogu na so kura beto na achi because you don't trust you people yeah ada no obi bobu obi apropria no mudu o mako eko romando ba ni nyina motuma anya da covid test no mo ma atenti ni ye obi akoma ato ne yamu no mo gya no wo musuma anka ncho mo ndo masem ba ye se mo ba ba ko akoye covid test o mbedi ye 2 weeks na wa wi o ma ma ba kan ko munim ne ekoso what do you mean uko ka ye semenka what do you mean about this nipa na mabonti media eka efrefre so ye jeli o mo wan yi a so mo dam wan sawom mi wo mo da so wo mo nchen na se out of ignorance it is only a true be a so dem a only a true but this is jerry no ya de ko he I think say bebre be in court allegedly way almost on them baba way according to allegedly mesumeka bebre nam allegedly bebre nam allegedly bebre nam no because we to be near you be 2 weeks in Gaza o nipa for was a covid test in 2 weeks ye nyanya wie and obi to ko anya one day pe no de ko covid test ye nkrata ako dinia ye jeli na court e jeli no na ukipu no getting to 2 weeks nipa for no ye da so run covid test timo ye say ye ni fees anu ma ja omo ye ni so omu dem no omu enjoy masa sade mo ye no nyame mpo ma se e kan ba me anya asem tie ntimi nka nyame wo mpe ye mu bi de e beto awusa mu de ye betum a ye de ndem bedi no kra de atoma ma wiase nyina hu mu de ye be sate example ye tie ase no osuru betua muka se ye no kra se de ya mo ye adwuma ne de a osuru obetua muka ade ni etikro bi mu ni anika ade ni etikro bi mu ni anije ade na mo ye dam mo ye ni dam so se mo kan le da po kan ampa se Ghana police ono akra on traso mo wa kan da wada da so on traso mo enya fine
tu mi no ko wo di mo so yia aso ye ntimi ko papa bia adwuma ya wo ka ho bi ense ya wu twa fa ase wo dwuma ni mu so ka be du ko ma Kristo wo this Saturday o perfect one wo di akwanzira bi e wo so kura de sikadie nti ko na nyame won tua wo ka Mr. Police mpanimfo IGP mpanimfo amaba munim se mudi no kra munya medwuma no se momfam na nsi fam okay wo de nya de pa sa ye wo ne ko itini kwa so nso nya ntototo sa oba no me yada ne pa bada basa de za so twi bi ba no repeat ne ho biem afem dia fa wo so ka janka police fo mpanimfo se agada metro for custody as a custody lockdown twa munya ne okay omo ya mfo konsa we mo ne hia o ma he ba konsa wom akọ prison officers business anko fo no nko aba o ma mente so ma ba yes ameka ho asem sa minim adu mo ya nkra wo so mo ya aduma sei akọje ri obi o court oye na mde o ma ba say tourists ade ya covid test tourists nipa ya jeri no na covid one so kra no ko wo ha na ya de wo ya papa ko ku mo bi no de mo hu Ghana mrandi ya siri trust you. Alright. Eye duma pa. Wo bi ni fie no na to a ye so aduma yie. Enyomu obi wo fie na ye ye mu sei. Me ntia asem na se. Money they talk. Wo bi num yi na chi no ya. Ya discipline. Amode ma kwa akasi wo kroma. Ko wo tourist roman. Wo bi akwabu obi be ku no. Te se ma me ni wo bi nti no. Dia so dem se kakasa fi. Yami huya bobo. Yabiona is not to I have the 12 minutes to go into no. Obe to me afraid now what contribute via stories that yeah they about so far. I have this one from a heavy duty that says that God will punish some people. Pa or tell them it's from a peso prince. A peso prince says that share. I'm working, so I need to receive salary. What business? You guys don't fight though. Don't fight, yeah. Don't fight. Let me start it from this angle. Then I'm praying your family. Your family is all okay. Hello, good morning. Good morning, Diane. Great. About your promotion. Nyanko Padum now swear. Yo, I'm doing your share. About your median apostle, because of free town of the machine. I'll show you in. Diane, my main share at the Buha. And I gonna for your mouth of play. Offer the minim offer. You can empire the bomb in a back to machine and make us some more who could do. No one cost one mount no crack home. Because a gun and a day at the back of pen or mining in here, and no crack home. So no crack, no crank as and as a new car. Jọba no kura baako pɛ de me sama sɛ nka wunya me nya mo hyehyɛ bɛɛ miɛnsa pɛ anaa mmienu pɛ koraa nka ho a de bi o bitumi asekyerɛ pani deɛ bɛ ɔbɛka akora deɛ bɛ ɔbɛka ɛnde sapari adayan hwɛ me se baabi a me tie asɛm bi ɛtɔ me paa fa mmea me ministry mu ɔbaa bi a watumi atena se atɔ mmea from what we call February ɛbɛsi June. Na one day be catch up and say dia wo yi nyame be twa ne ka so yiri mi city oba no ade chi ya o so ko mu ko se jendere ni fie nti me na me mu ko ni je ni ko bu ni fie me wan so adi ka ko ga to a o pani go mo di ga to na ba me se venye because wa se mi ache nyame ma nyame fa me so be odi o mu nyina ba hwetie e di na dia me so ga do na ya e frame wa hi fie imagine me hwe de wa na so be sia ko na da ya ni nka so ni we ba na mu se no kore pa de nti be si na ma ko hobim this Ghana no no crapa na maybe see a shit there of our kind of glad in fact it's a very sad as a Diane so you have a lot to say. What you have to say? Hello, good morning. Yes, morning. My dear Pacho, didn't baby are free free. Like I mean, who was my college because I feel my Pacho you. Like young call. Because I feel my yes, if I show my parents, program, I'm No, mommy different color. Oh, me already saw it.
I have a caller. Hello, good morning. Hello. Okay, good morning. Morning, me da from one uncle. Nanya do me hoye, katati gosi. What do you say? Hello? Mpacha mo ano uncle, me da for. The program I'm talking about is I'm katati gosi from what do you say? Can confuse the program no any I'm the same program any Pacho, that's so free, why? That's so free. Okay. For Emra. Hello, good morning. Good morning, madam. Great. If I show you too, I'm here, dear. Yankopa do room I have for. I'm not here, and Yankasa. Aye. Monkafra. Medica can send me a canal, this I repeat Yamamu. Yeah. Now, the most commonly in US community made Manotum because of a nobody and connected together. The other time I made a submitting statement, there is no connectivity between the institution that has the power of institution and prison medical and I lead this emphasis on to you. I think journalists in there more than a more investigation on that. And it's not much with me now. It come in it. I do not find who now, sir, recently, one with this when you saw your banner, and Korea, so much I can use. And Kolanka think it's in our monster or Mabasa go. Nasa boy, you may begin the Sakania didn't that now. Man can grow at it when you can perceive the home. Meaning, or yet to find. And this is some young for business identity. Namen Quadia Yamapa. And what say, if you find out, say, you don't send no prison. And then any part of money I don't for you. Any part of send me a job woman. The young to me who's at the end of the eye, memorable. It's in Ghana will be given on Zoom because you had no paper support. Or young work on it. And to many of fire, the medical camp. Until a man is not free. Why? Okay. That's it. Yes, CP. All right, I have about 7 more minutes to go to wait my friend. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, darling. Pacho ain't you? Hello, Pacho, me ain't you? Ain't you on TV no so young call? Morning. I saw ding. Pacho, oh, dear, no one to move in the man for. Morning, my dear. Medafo, body chairman, I am quiet. All right, could you enter? With the Bishop Lumba and the Social Secretary, afternoon. The Pacho, I'm not now kind of the Kakra. Again, Ghana is here with their Edu and Brand Yajuma. Oh. Yes, darling. Medafo. Good morning. Morning, darling. You too. You got to know where you are. Yankopa Domida Sibi or Dundum Bibi Amana. Come on. You too. All right. Copy you too. Then, what about Batman White? My bonabaso. A call for Paso, a true telephone. Maybe the America of the Mifolono. If you feel ready, you will be a mechanic. In the Kakobi, you have to be in the Pakro, Katana. Opening the on the process, they say that I am. So, you know, the mobile. Opening call of the Congress at them. Say, I'm president at them, opening call of the president at them. And I tell me, you got the mobile, opening call, you know, talk of the thing, a talk to me, as some, when you watch them. It's not for people who can't make you, if you want to know, if you talk about what you make at the now, no because of my removal. You need to do from any year, maybe you're free. I can't connect to the idea. Then I really put the more. Who needs to kind of mind the own come with you? What is the Diane? So, where was the past year? Another one. So, why a day and do that to me? So, why you Christmas? The idea is to be on that prison. What I say? Now, Chloe, so why you fully be a young man or my removal? Or because you can't say, hey, what can I tell her? I can't say, yes,
come on, Mamma, or we are in our Jody, we president, our Jody, we are in our Jody, would be a Jody. No matter what the uncle don't come up with any time, it's not a son of one important. Yamin shall so be very hobby. Let's have called very true. Na ya story program no so. Hello. Okay, Obi my mankind this message. I have this one that says that they want to tell us money, or say they want to tell us money stop noise. Anyway, it's a big question though. I have this one that also says well done, I think so, with an emoji. Amaka boss says I'm working. I think I read this one earlier on. A whole lot of messages. If what you say, sweet Diane, I love you and your crew. Diane, if somebody doesn't really respect you, you respect yourself, or you go and beg the person to respect you. That is absolutely no. If you don't respect me, I respect myself, and I will not even respect you. That's how it's supposed to be, and then you move on with your life. Amaka boss, if God, also go and read about the history about church before using the time one man church. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Diane. Yes, Midafo. What did you tell me? I know what to say. Yankupon now sway. I do. Great. Honorable college. I'm kasi free from Canada. All right. Mamintia, the honorable Kofabai, Odiki, Ashanti region, the Yobiano, Piano. Namitia Dikeno, Namitia offer, the Niki, Nakupon, how much more do you know? Diane, the best way, I buy a testing any day, I can see. And by your testimony, and then Cassa. The same year, a year actress, or more star, or a year gun her. Even your sample, and yes, so I see a dinner on the day. And yet, you have to watch it. I've been seeing a CCC, this year, Bowie, and you were such a star. A buyer was Chumako. I was to see a tour. That is I want to buy it. And in your name, take me for like a dead power. You're very iron. This not money to me, the emperor did on your Maui. Make 10 90s more. You say, I watch your Obama need Yama referee. Nay, you'll be another. Be free. Yama, Mamma Docono. No, you're listening. And obey MPP. It's over MPP, you know. Let me guess what kind of way I shall buy no. So I need to make you. And she and Paul said, "This man of all Napa." And so you can offer no ya de na. On Ghana, Sekeneka. Say, Yashi this year. Ya. And to make them was it. So we had Maui at Wagan and Yasantamai. Of us all kind of prepare. Yavi sofa. And your brother on Kikaba, you know. And I let you so come Atlantic and also. How could you quarter? What do you say? You prepare any? Omode catastrophe was so better almost same case, you know. Almost so we. La Dorni na get the condition so they didn't know. Oh. On council. Well, I know what finance mama me buy from Fanche. We didn't know that this coming. Hello, hi, good morning. Last caller, Uncle. Good morning. That's all my century. You know, so yeah, want to say. I don't know Bible. Michiano for Limba, the young people, and Cassian, money in their doors. Okay. And contenting the rather the Amanda, the radio man. Damn it, the chances could do quite one. All right. If you are watching the Anapa producer, a can't watching the group and one of your friends will cook it. That time, no. Now, me papa Kurumina, TV and son of American, me papa, if I could be of a notch, woman announced you in this for a Jelena big TV in the chair, into the whole car, my not TV and son of it is here, that's our program where I know any Jack said. The actual year dry, or for him, how I tell you, and also, Yameta and away.
said they know for can do the usual in our own do the idea. So no will be relationship to say. The kind try for that the thing. The whole 1 year more fast to be a friend of Kwame Japan 3 commercial that now in China me. And no much relationship and I'm no more. Juniper, you be more kind which said they are all fast for so. Emma will be here, I will finish you no one power bucket into Galley. Okay. The shower diamond things here. That's very rude. So young Cochicha, the choir bought them for you now. Every night, a far call, be Papa. I am for Cordia, and your head that crying high one chair. Yame Payawa there be ya, starting by Bocassi or Castle Park and so. And the radio my 80 chains near Ginasonia Bompire. 1 hour 30 minutes to the Pebi or Peso boom me a bompire. With my friend radio, the number we better oh bar. You started number 7 upon 8:30. 2 friend or bet your baby when you are boom a bompire. Auntie a Conti, Ubi Ayawado Pese, Oba, and near Bay and Chile Bompire 0555 736811 0555 736811. Okay, and see, and fast I'm with the phone and I have and a home state and block factory so much so as me the coordinator bro and then director Ochuno so executive producer Rasam Dark who's so and a famous and in my ebo Yachidom or MCR. One more friend in the master, one my friend, so you better must say me sorry, my minchia, me mammy Kate, or was mammy, one moment to say, you say, about another romance when Papa could do it. Moho eh which am papa you watch channel by a crumb.